Ang singer nga si Bros nagtagay. Tagaytay. Tagaytay. Asas mimikbay was Saudi Arabia. Nagtukod og parlor. Unsaban kita bua. Uban si Tadoy. Tuas Canada. Tuas Canada. Nangitag lalaki. Swerte pong matsuha. Sa'y nahitabo. Nimimik og ni Tadoy. Samanbay. Ang mga masol, kalit man lang ni Hoy Hoy. Ay, pagkapait. Ining mga tawhana. Ining uli nila. Lalaki kayo ang forma.